Hello? Wejza. Biex niftehmu għad-dokumentarju. Dokumentarju, x-dokumentarju? Mux tal-Podcast, l-event li jmiss. Event? X'event? Isma bro. Hu paċenzja, bħalissa naqqa mafus bil-ħin. Mbagħad dik id-dettalji iktar tard. Inti tidlilha? Iwa, mhux dejjem nisħalla. Ġimgħa d-dieħla. Wejza. Kelba l-ħanżir Wejza. Nistgħu nitqgħu waħda l-istudio ħa nitkellmu hemmhekk. Le bro, tu għiex tinqala. Jien barra qiegħed. Barra fejn? Iwa tieni żewġ minuti ġana f'nofs xi ħaġa. Le bro, relax. Għandek ċavetta. ċavetta? Iż-żobb taħ iċ-ċavetta men. Tad-Derek bro. Mela. ċempilla l-kajla tal-manna l-istudio. ċempilla, ta. Okay, ġoqalli ċempillek waħda. Xalalla. Banana. Xi tridu? Speaker qiegħda Kajli. Reġan. Pos billi feda mhux speaker. Xi tridu? Okay, all right. Isma, tim tal-manna waħda l-istudio xbin, dana għadrink, xaġa xniklu, full house, it-tim kollu rrit. Inti bis-serja tajjew. Taf kemm m'għandix nagħmel jien. Issa x'inti nagħmel jien jekk il-Wejza fettellu rrit jagħmel dokumentarju. Ejja ġan, edha bil-lif. Wettellhom minn ħanoda tuħu kafe. Għandu ġeħta rastaqsam. Qed jaqta xbin. Kajna aksi oħra. Si oħra. Bro, għammur nuħu għajzbat. Għax demel ġibni l-tifla. Għajzbat fej. Silċandek? Għandi zob foxxi. Mit episodju l-Wejza deċida li jagħmel dokumentarju. Aħna kooperajna, issa qegħdin hawnhekk biex nixorbu t-tekila għax ma kienx jaf kreattivament kif se nagħmluha u l-alkoħol jistolvi kollox 3, 2, 1. Dawn messaġġi li tad-dozzaġa aħna alkoħol jistolvi kollox. Taf ovvjat wasalna bizna l-mitt episodju, allura ħsibna li jkun ideja tajba biex niġbru tipo mit-lezzjoni, mit-insight li tallimna minn daw l-episodji kollha li ħriġna. Ma l-fejjer tajda jisu pali kiku ħriġbijanti di. Min wan saten kemm qed tuħu gost li qed tidher qudiem il-kamera. Ħafna minn wan saten. Għandkom tkunu tafu li Ġuli huwa Bassa, di prima kwalità. Insight number 1. Taqbad li fuq it-tiċlisa period li għandu mal-friends Ġuli. Hawnhekk inġibu ftit ritratti ta' kif kont in your Jesus face. That was also my drug phase, so I'm excused. It-tieni insight hija li kollu minn ikollu l-spotlight John irid jerġa' Jista' jkun li sempliċement l-spotlight li tant tħobbni li ma toqgħodx mingħajr. jew għax taħbad ħafna ma' mnieħrek. Isma' Jista' jkun. I was gonna leave noses out of it. Ħanejlek x'namlu. Hu profil tiegħi u hu profil ta' John nagħmlu competition. Naħseb xaħat intimidat. Intimidat mill-li rasaq wiċċi għalla ħdejjem nierek. Ma nkunx kamidi għalla u ma nkunx istanara il-uliedi iktar il-qoddim f'ħajti sewa. She knows best. Ma tibda bil-pan, tiġi noqdu probabli jkun hawn mit-pan. Inti taf li għadel hija il-pan lord. Għannu l-lena għal-brightness ta' Ta' Kajli, provide għal xejn. M'għandniex nara. Insight tiegħi huwa kemm il-podcast għandu potenzjal biex jagħti vuċi il-dak li fajnejna dak il-ħin ikun l-underdog. Mario Mallija. Ma tistax taħdem jekk ikun hemm tmexxija li b'xi mod jew ieħor toħnoqlok dak l-ispazju biex inti timraħ. Meta narajna li qed issir inġustizzja ma' persuna, Rita kien l-iktar wieħed. ċarbit il-nazzija u għalt il-nazzija li tjajdu fuq l-ħabarijiet li sabu qataf fil-mars. Għawek l-istat naqsek, għawek il-pajis li l-ek u l-familtek.
Naqsek. Nasib li qed estranna saħħa qed nagħtu vuċi lil min ħaqqu. Taħseb li ġili tajna vuċi li xaħat li ma kienx jistoqlu? But you want to give them a chance. L-irġiel madhom xoġbuk u issa joġbuk in-nisa tant li kellek anka relazzjonijiet man-nisa. Il-puntu li jiena li qed nipprova niħħajlajtja llum li jiena m'iniex bniedem perfett. Għax id-drabi ipoġġuha mela inti kontek issa hekk u issa inti lest. Kien jagħmel Joseph Muscat Madonna. Joseph Muscat kien joħroġ fuq il-park, kien iġibni demel men. Kien joħroġ fuq il-park. Għax aħna maħniex perfetti u kulħadd Don't be like Joseph. I think it's very interesting to find out why people have, in my view, such terrible ideas loaded into their brain. And I think the only way that you can find it out is to have like really long conversations when I'm really trying to empathize with this person and really trying to understand why. Jista' jkun li Alla fl-infinità tiegħu kien jaf illi meta jikbru dawk it-tfal ħajjoqtlu t-tfal tagħhom fin-nar. Għajna s-bina tal-podcast nħobb. Jom meta jkun all-out konflikt tipo ma' Mario Filip. Intom ma tifmux, għax intom tiġu għacċettaw. Bro, inti għatitfa l-affarijiet bħal. Taċċettaw livell baxx. Bro, inti għatitfa l-affarijiet bħal. Le. Inti qed tagħmel konflazzjoni ta' fucking idea tiġifieri stratosferika. Jiena saqsejtek. Jew ma' Jeremy Camilleri u nafu isma' mill-bro diħa titla. Allura tiġi tmur x'ostjan. U ma naqdu fuq fucking xejn. Inti taqbel miegħu? Żgur li le. Ma għamilx miegħek. Plus li mbagħad Mario Filip huwa teatriku għal. Qed jgħidulkom intomx kapaċi. Mhux hekk qed jgħidulhom. Qed jgħidulhom. Le. Ukoll jiena sirt naf kemm għandi problema nesprimi l-emozzjonijiet tiegħi partikolarment ma' ġuventu l-oħrajn. Ftit hawn nies li jibsu żarbhom ta' dak li jkun. Inti mhux biss tilbes iż-żarbhom imma tkisser lilek innifsek għal ħaddieħor li ftit issibek. Taħħa bro. Bana. Imma dak il-ħin panikjajt. Dak il-ħin għat l-liba ħanibkien u koll. Dil-ġimma għalli isma għalli n-niddiq ta' għalli nkun famus. Le, ma t-flekx niddiq nkun famus rosti għal-gideb għalli t-gideb t-tiflaq għal-ma. Għammiċ għallima. Jimma t-flekx niddiq nkun famus. Ġuri niftakar. Ġuri niftakar. Il-period daħallu għal-moħu. You're a liar. Another insight and realization. I've realized that being around someone who craves attention can create an environment where others' accomplishments and opinions are often overlooked and devalued. This is on stage. I can't keep a straight face. But I get one. Well, I didn't get this insight. Hey, was he? All right, I missed it. I thought I was talking about fucking Kylie. John, I am a humble human being. I care about. Could you just move this? I care about, other people mainly. Jena jidispeċina ħafna ma konċa ta' Nicole. Jena wahda minn daw li nħu għata f-sormi ma tammur l-isptar. Għax fakken ndu. Ġifiri jien nidħol il-xol fis-7 ta' filgħodu on Monday u noħroġ 2:30 PM on Tuesday. U flok nejt imma għaw it-tobba msikena bli għajanin u mxiet il-ħu nejt. Mela. Alla minn, kemm iż-zob għandhom nistenna. Illum il-ġurnata qabli xorta nida ftit, let's be honest, kolla nida ftit. Ma ta' xorta ġustifikata li tirrabja? Tirrabja li l-fat li ma nibdix nifhem huwa għalfejn teżisti din is-sistema. It-tobba understaff. Imma ma rabja. Taxxi u xorta tagħmel 8 sigħat fil-waiting room. Veru, naqbel. I'm grateful, għajutu. Imma nirrabja. Inti ma tħallas taxxa. Ija. Tħallas taxxa. But my healthcare is free, bro. Pow! When you know that you're putting so much money into the healthcare system, I'm grateful for a lot of things. I'm grateful for people like Nicole and Gianluca Bezzina, who apparently, after he puts a bandage on you, he sings you a song. Veru? Ija, veru. Aside from that, xort hemm tberbiq tal-ostjawm. Għadna 10. 10? Bħala l-moderatur. Li għandu bżonn tina insight. Jena, ma l-insight jgħu li kultant ta' ħalek u tisma' biss. Smaj ġol.
I think he's talking about you, actually. Which is the first guy to open his mouth. I don't know. No, it's really good, man. Like at St. Edward's, that's what they say. You should like really like, you know, up and just like take. U għadu pa' kemm ma waqafx. Jiena għad nejn mill-iktar favoriti tiegħi naħseb kienu Tamara u Claire. Jiena nixtieq li jkolli tfal u li jkolli familja u nħossib id-dar and whatever. U daw in-nies actually laħqu mal-business, max-xogħol, mal-ġim. And it gives me a lot of hope li tipo it's doable. Probably Claire edha fl-udjenza lejla jekk imbagħad tixtieq titla' fuq il-palku tina spjega ta' kif irnexxiela iġġesti l-ħajja domestika u l-ħajja professjonali tagħha. Ma do you even, Claire? Clearly I do. Clearly I do. Isma'. For clarity. Okay, guys. Can we stay? This is the real him, right? Can we stay? Għalmin ħaseb li jena hija dimensjoni ta' John ukoll. Jena għandi insight mill-episod ta' Metu Bezzina tal-limt biex ma naqafx nikber fis-sens mhux wisa. Ħadd ma qal xejn. Just saying. Kif qalaw. Jow dan wal verżjoni ta' Metu. I want to be in a perpetual state of growth. Considering li ta' 24 ġifieri kemm għandijin fetaħ li kebs. Data 24 fetaħ li kebs. Mela. Jas konna naf sakemm qala fil. Għasandi biex nħu teffa I didn't do the math. Ma le probably dak iżin qasu Ija ma jrid ikollok xi ħaġa kapitalu biex tibda. Le huma kemm vera ftit. He could have probably bought a taxi with the amount of money you paid on a phone, ġifieri. 1300. He put his money in the right place. Yeah, li huwa żgur li vera kellu And he didn't have to do his nails. Ma jpejjibx. That's it, that's a business model. Be less like you. Sorry, kind of like an insight. Kiko kien John dak. Jien m'għandix dispeċi fuq guess wieħed tiġi. Rari, ġrat imma ġrat. I have a few in mind. Yes. That you didn't like? Okay, jena nafx ħatit. Hi, ma, come in the fuck, man. Jena nħoss li Marpalli għandu għad kbir ta' ħwejjex nistgħu nikkritikaw, però wkoll għandu pereżempju meta jibda jagħmel dik il-parti tal-bank. Inkom tasbu ħajkolkom it-tfal. Ija, naħobbux biex kienu nixtieq li kollu tfaqġi il-marra naħseb li ħadd jaqaf taħdemu. Ma tkellimniex, tkellmu għax hekk il-mara ħtaqaf taħdem ħajkun naħdu l-pagament ta' 600 euro fix-xahar minn għandek biss senjor. Taħseb li tlaħħaq ma l-affarijiet kollok il-mara famil. Ma ħsibniex huwa. Jiena kont dik is-sitwazzjoni fejn titmur tapplika l-lum mal-banku jibdew saqsu daw il-mistoqsijiet vera personali, vera fucking intimi. Allora inti tibda tajt isma' jiena biex jiġifieri biex ikolli l-lum irid ngħidilhom salam il-baby l-ostja. L-insight tiegħi ma kan li Bernard Greg bla bajt. Bernard fucking King. Naqbel 100%. Poġġi u tisimgħu għal 3 sigħat u staqsih mistoqsijiet bis-sens. U xorta ma jqanqallek xejn. Bernard Greg vera tħoss l-idejat li qed jipproponi mhumiex tiegħu. But the leader of I'm sure Joseph Muscat didn't dream about everything that he did during his legislature. Ġas Panama. Però kien iġielek temmen li l-idejat huma tiegħu. Li wasal qabbel il-Kristi da Bono. Ma drug addict. Għaw karestija daqshekk kbira ta' talent li konna nitqannaw b'nies bħal Kristi. Ġifieri inti xi ħadd li kellu problema ta' droga u rriabilita ruħu minnha ma timpjegax. Abandon ship! Jiena ma kontx naf l-mezz actually jidħol daqshekk fil-ħajja ta' kuljum. Dan huwa d-diżinn li kolli naħdem fuq biex insew il-vapur ta' awdexin. Ma jnaf per eżempju bdejlek fuq l-imsieret. Dan huwa suġġett tantu naturali, fimta, tantu naturali, li ma misluta. Taħseb li tifla tfajla insomma mara li ġeja fil-klassi tiegħi biex tisma' nitkellem fuq l-electromagnetic field. Li ma misluta għandha tiġi meta tkun fil-klassi kollu xi 30 ġuvni. Mhux nistilla hemm l-istad iż-żgħira. U jgħid li mara li bsa pereżempju imsiret tondi u kbar. U lipstick qiegħed hekk, fimta, u bil-ponta.
dak sex ma tridux produttiv, trid sess aggressiv. Ġifieri assuming that high heels, makeup, Daw kollha messaġġi differenti, veru. eyelashes, lips, red lips. L-affarijiet li huma tondi u għal-ponta, qegħdin hemm biex iwaslulek messaġġ ta' sess. Per eżempju, sports cars. Fimta? Biex tabbi. Inti taħseb ta' tabbi bdi? Jinija ta' There's this girl on set, man, she wears a dog collar. Black. Where are you working now? Why have you been away for months on end, Mark? Where have you been? So she has a dog collar, man. Yes, I get the dog collar part. What's her message? Who there? Mark, tina insights. My favorite is when people come up to me and tell me that they have a WhatsApp chat group just to discuss a podcast. Ida li għadu kif għal Mark kienet minn fejn ħareċ l-idea tal-WhatsApp ta' champions u leġendi. A big part of the reason we have a Patreon community is for sure Mark, because he made this place so welcoming. Jiena qatt ma sibt li kien se jkollna dal-Patreons kollha, imma n-nies li jħossu ownership ta' dan il-podcast, ġifieri tifhem il-darba jien ikolli mistieden u nibgħat il xaħat mill-Patreons li naf li jifhem f'tali suġġett. Jew nibda konverzazzjoni apposta fiċ-ċett ta' Champions u l-Leġendi biex ikun nafu ma x'jaħsbu ħalli jiena it-taħdida tiegħi nkun nista' norganizza bil-perspettiva u l-ottika tagħhom. Il-Patreons number one. Għandi insight illi niprofa nfakru li l-nifsi, imma l-lum vera ma smajċ minn l-nifsi. Biex tiflasha. Ejja, tajjeb, tiflasha. Inti immaġna taħrad għallu temmek u jitlu Patreon style. Ma jien tal-lim li f'punti ta' katastrofi tibqa' kalm u l-lum vera ma mentix. Għalek għandi li jemmu fuħin. Għalfi għandek għandek fuħin, għadel. Please tell us. What's going on? I have no idea. In-nies ma jifmuwiex. Kem taħseb li n-nies għalfejn? Kem inti intannik. Tista' tħallini l-ispiċċa sentenza waħda. Illum hemm sentenza waħda. Waħda. Nistaw ma nħallux nixrob iktar tequila xa jibda, You can be yourself. Naseb ħafna minn esperjenza għawa illi n-nies tal-dwarna għalunna tipo għalfejn qed tagħti daqshekk ħin għax-xogħol tiegħek, tipo why do you put so much effort into it? Guys, he's pouring his heart out, okay? He is telling people what an important project my project. Wait. Jiena għandi platform fejn nitkellem. Isma' erġa' misni u ħajtek titlifha hekk titlifha hekk. Jien mexlum ta'! Fik il-ħobs, Nista' nżid insight għax Zobli. Dawk nħarsu l-interessi għal dawk il-prinċipjoni li konsibtu prinċipessi għal dawk il-klib ta' ħfieb li sepp u konfrontazzjoni għabibdu l-rispett u xil-ġbiri li vera tħobb għal dik li redda xi darba nerġa' nerrepja. Dina filosofika. Tajba li. Mela, f'tajltin, Grek. Tipo, jiena da f'environment illi n-nies ta' dwar vera jippuxjawni biex dejjem insir verżjoni aħjar u dal-affarijiet, però inti nagħmel punt interessanti. M'hemmx any particular pressure to become more than what you are, because you are already what you're supposed to be. Fuck that! He says never change, because it's the worst advice. Yes, I agree with Mark. I agree with John. I agree with Mark. John is right. Mark is really smart. Mark is, no, look, I've always said Mark. And these people that undermine him because he went to say that words, fuck them. Għana qasal insajti jenek ma importax. Mark u Wejza vera. Lija ma doqqax il-tiklas kellem inti bil-forza tal-u tużal. Mark sana ħafna għajdi Mark. U it-tejt li mit-tixxellugi ġifiri, empatiku fals ta' klient. Insight, per eżempju, li ħadna mill-episodju ta' Francis. Oh my god, tajjeb. L-istejjer ta' John, meta kien żgħir imma mill-lenti barranija. Qed jirriżultana li t-tifel tiegħek sera ammont sostanzjali ta' CDs. Jimporta jiġi għaw kalla jkollna nibgħatu l-pulizija. Ovvjament għax jien kont fucking id-dib tal-blieb bdejt nagħmilha. Mhux vera. Mhux vera. Tal kien konvinċenti Għattela ma jimportax, għattela jiena m'għandix għiex naħbi.
Again, I went fucking Konrad Mizzi. Għalek l-insajt Dili għallimtni inti. Titgħallem tgħid le. Ninsa dejjem niġi f'sitwazzjonijiet fejn jgħid il-Wejza kellu raġun, man. Għallim il-Wejza wkoll. Always under promise and over deliver. Standing ovation. Wejza. Id-ġenera għal-party, Sirna isna għalla Animal Farm, għalla l-axħar xena. Inħoss li l-podcast jagħti spazju biex you're comfortable to fail. Because it's my money, fuck it. Eżatt. Fuck it. ċertu affarijiet li jkunu f'moħħi. Mbagħad nirrealizza li wait, I can actually take them out. And they might actually happen. Bħalissa l-Facebook mifquh nies jilletikaw dwar jekk xetiku jew le li ġib delivery tal-ikel fil-Maltem. Jiena der il-fact checker tal-podcast inżil sabu ġibba biex nara x'inhu mal-fatti. U John jibqa' il-diskors huwa dejjem this will happen. L-unika bniedem ieħor li naf dil-mindset huwa Schwarzenegger. Shut up! I was Making challenge. Ma l-insight fuq kajli huwa li n-nies li jinti żomm madwarek biex tibni proġett magħhom trid taqbad u tixħithom il-baħar Għandi insight fuq. biex tara jekk jelqux jew mhux. Jiena nibda. Li dak li wasal. Eżatt kif inħoss li naxkitta dal-għodu. Ġol kontinwament jitfani fi kriżi. Inti għandek ħabta titfana f'pożizzjonijiet vera fucking skondi. Mela, nagħmlu hekk. Li ħanajdek, il-verità, ma sabux jgħodu jgħidu għal-jom indi saqqan Maddalena sewa, tagħmlu. Then we make our way out. Kunetteri għatmud. Eżatt, taqta nifsej. Imma stija mbagħad ħares lura u tgħid tibgħu that was peanuts, man. Eżin meta jiġu mbagħad affarijiet ikbar. Għax jibqa' jerqek huwa. You think I've been through. Dejjem jerqek iktar għar minn darba qabel. I can do it. So, thank you for that. She said thank you, guys. You talked over her, thank you. Jiena per eżempju ma naqbilx ma' Adele. L-party. Jiena ma ħossniex komda nfalli xejn, zero, nar. Falli kull-jum, kif ma twassobx? Best friends, intu l-falliment. Li qegħdin at 70, guys. 70, alright, ma, jien verat nieħu ball. Ara. L-intervista uħud ta' naqa iktar kbira li mela li għalijena moħħi bil-ħsieb tiegħi issa f'daqqa waħda qiegħed fl-apiċi tal-arfin u qed narafhom dawn l-affarijiet issa, imma pereżempju nies bħal Pulje, Pirotta. It-tfal huma għandhom sens ta' egoizmu għax huma tfal li toħloq l-ambjent li tallimhom il-valuri li bihom id-demokrazija tista' taħdem u taħdem tajjeb. Nies bħal Warrington. Kemm aħna dipendenti fuq l-istat għal kollox. Jiġifieri anke dawk li huma kapitalisti jiddependu fuq il-kuntratti li jagħtihom l-istat. Ilhom li fehmu ċertu wejt. Caroline Muscat. Ktib tajn ukoll. Fucking dawn il-podcast li bkejt marra fih, meta kont qed nibki waqt li kont qed fact checking waqt li dema fuq il-mousepad. Waqt jiffak jallabtom. Għax bdiet tgħid l-istorja tagħha ta' Defni. U fucking ħasritni. U ċempili tabib, għatta skuz metla t-issis doktor ta' ma jmux il-test mal-mużina. ċempi għalli Karla, għalli tinċempilek għalli biex jisarraħ muħok. Għalli all good. Zammejtek, saqajja ħasajtom ħajċedu, għax di relief you can't imagine, you know, unħassejta ġit minn warajja. Etnajdek, l-għol darba jtniltaqaw, biċċin biċ. L-għol darba jtniltaqaw biċċin biċ, zammitni minnaw, dawritni u għanqitni. From that moment on, and a few months later she was killed, which is a tremendous loss. So, għalmetni what resilience looks like. Naqqat ma dik, imma persona oħra, Reni, li għallimni li fucking l-mħabba hija għodda li teleb literalment kollox bija. Iġġielet il-ħajja bl-imħabba. Eżatt, dik hija. L-imħabba l-qofol ta' kollox. Il-imħabba li doqt jien f'ħajti nixtieq li doqqu umma. Dak li nixtieq nħalli waraj. Xaħti ħor li urin il-reżenza kien it-tifel tal-efni biex niemet ma dak li qed ngħid. Ibidlet li ħajti irrid li wara Matthew meta bdejt insaqsih. Like we've all seen the posts online, these fucking like why'd you leave the car outside? Why did the dog bark and all this shit? Like how do you process that? Does it make you
Like it makes me fucking angry to read that. Tajt Madonna inti jista' jkun dak il-mument ta' traġedja flok tħoss rabja, mibeda, x-xewqa li daw ibatu għaxar darbit iktar minnek tħoss il-ħnina, tħoss il-klemenza. A way of feeling less guilty is to blame someone else. So they look for any explanation, no matter how ridiculous. Why didn't the dog bark? Matthew raġun bi. Għal-Matthew. Jena kelli privileġġ li nkun parti mit-tim tal-podcast relativament mill-bidu. Pero fl-ewwel 5 episodji li rajt mid-dar bħala the casual viewer, kont nara ngħid mela mhux waħdi. Ma naħsibx li l-blu u l-aħmar huma l-unika soluzzjoni għall-pajjiż. In-nies bil-verità iridu kontenut tajjeb. Iridu kontenut tajjeb. Kontenut tajjeb iridu. Ma jekk hemm iżjed kontenut imbarazz, m'hemmx tagħmel ħajkun smaw dawk. Biex ngħidu kollox sewwa, meta jkun hemm Love Island, episodju ta' Love Island għaddej, iċ-ċetta Champions u Leġendi vera tikkwieta. Dan huwa l-audition tape ta' Julius Ben x'għamil take note. Jiena Julian, iddeċidejt li nidħol Love Island għax in-nisa jgħidu li jiena veru rajt. Ħafna drabi jiftħu ħafna miegħi u jgħidu li ħafna stejjer fuq l-exis tagħhom. Jgħidu li ħafna li x-xari tal-kuluri. Jek nirbaħ l-20,000, nagħti 5,000 lill-podcast, tajjeb? U l-pop-ups jitlaw biċċi fuqhom. Isma' inti taf li jekk imur Love Island għandu siġġimat barra u jekk mur Differenza, x'għamlu. Ġiż, jena alkoholiku naħseb. Jimma s-lib ma nafx fucking nija fedri. Imma meta ngħidlek nifqak ta' Laħara xra nibda jien. Brian, Junior B, għallu xi ġoħra. Taħseb li huwa dal-approċċ tiegħek li jikkontribwixxa għal kemm inti maħbub min-nies? U min għax jafu ħerba min-nies. U dik vera t-tieni fajni, fimt ħafna. Jiġifieri tara minn fejn bdejt. Kemmu persuna fucking down to earth. ħafna minna il-mod li aħna ninteraġixxu mad-dinja hija permezz ta' persona. Mal-podcast jiġri li bil-ħin u bis-smigħ u bl-attenzjoni u bl-empatija u bl-intimità, bis-skiet, bil-fatt li qegħdin tnejn u bil-fatt li qed nħares f'għajnejk u dik il-konnessjoni li jiġri jien qed naraf il-bniedem ta' ġo fik. U l-bniedem ta' ġo fik qed jaraf il-bniedem ta' ġo fija. Li hemm il-persuna, milli hemm il-falsità, li hemm minn dak li tipprova tipproġetta lid-dinja imma fil-fatt mhux inti. U li jiġri dak il-punt intebaħ. Il-biċċa l-bira tan-nies huma nies tal-ostja. That's a pretty big insight. Ten. No, but it was really good. I have a whole day of work ahead of me. And I'm gonna be there. See you guys soon. At the feast. Naħseb waħda mill-ikbar pjaċiri li dan il-podcast kienet kemm tajt li jien hippie f'kuntest negattiv, bħal pereżempju reċenti meta tilhom kelli wieħed jaħdem hippie fit-tliet xhur ġibtu kapitalist. Pereżempju. Iktar minn Donald Trump. Pereżempju. Jekk ħadd ikkwotani. Okay, for the 100th episode, you got. Ladies and gentlemen, the one, the only, the absolutely fucking authentic. Dik too much, jaqtawa ta' Peter Paul of Tribali, who was, first of all, the hippies suggestion, the hippies idol. Fit Tribali hemm diġeridu li, by the way, huwa fucking strument. Għal-parti kbira tagħhom l-attivisti deru chill, għandhom ħin idawru żumbret jew 15 jitalmu jdoqqu d-diġeridu li, by the way, mhux fucking strument. Huwa fucking strument. Facts don't care about your feelings, my friend. Id-diġeridu huwa strument iva jew le? Iva. Iġifieri you do take it. Tajjeb, ħares lejn il-kamera u 8 sekond spaljat fuq id-diġeridu. Kif fuq id-diġeridu? Kif tajdu dan? Dal-istrument jiena ħoss li kelli żball, sewwa, imma jiena rax il-bil biżejjed sabiex naraf il-limitazzjoni tiegħi. Bid-differenza ta' min jaqbad qattusa bil-period. Jiena naħseb li l-podcast bidilni ħafna lili. Jiġu momenti fej bl-ikbar onesta bil-kemm nibda naraf li l-nifsi u looking forward biex inkun naf fej żopp ħajħodni. Nice. Il-podcast kien life-changing għalija.
ħatibki. Il-podcast. It's okay. Off. Tibkiex baħna. Naħseb li l-podcast li ktar ħaġa li tani hija l-familja. Il-podcast ġenwinament inħoss li għandi familja barra mill-familja tiegħi. Bro, jien l-iktar bazz li nieħu narakom tikbru ta' toqas laqfu kemm għandkom potenzjal tal-jieħu s-sladdaħ. Sissa, l-ebda kriżi li tfajkom fjew jien tfakkom ħafna kriżijiet konxjament. L-ebda kriżi għada sissa ma kisritkom sa tal-punt li ċedu. Il-fatt li jiena għedilkom isma' di fidejk, lead, meċċinti, marżu minn naf meċċinti. U intom taqbdu dak il-baston li timxu bieħ, man. Very fucking proud, man. Very fucking proud. The thing I'm proudest of, dejjem sostnejt li dak li huwa l-aktar importanti fil-ħajja mhux il-ferħ, li jkollok skop. U jien nħoss li l-podcast lilek u jkun minn hawn il-mejda ta' skop. Fucking nerdu. Inventajna model sostenibli li jgħajjixna u fl-istessin jindirizza preċiżament l-affarijiet li jtuna fil-patata. Malta għadek għas tider u trid tiġri mal-kbar. Isu l-bieraħ li Mijja jiġri bik mill-isptar. Li Ġorġ għatalek il-kurdum imma zokra u li dwar ġarek sal-iskola mal-kotra l-ewwel darba. Malta si posta mal-kwikeb fuq l-istess bank mal-istileb bdejt id-dubi ta' ġmielek. Min ġewwa titkisser intu tfittax il-wienek ta' adolescenti li nsirt inkoxxenti u tlib triqtek. U jekk għalissa esti ftit kemm f'min, sqik bil-pjaċir anke jekk ma kienx ġenwin. Naf li pitada jew ta' wara għad tiġi f'sessik. U jekk le mhux se nkun jien dak li jmerik. Għax dik hija żożija moħlija fuq iż-żagħżugħ li żanżanżarni u l-fiċ ieħor fejn mira daqluh. M'hemmx tara x'xala bint jinbixhom bl-ispalla x'mhux stupru jekk inti tikxfilhom il-warda. Rajtni nixxabbat maċnut. Fattart l-arqupjien u nisfen fin-nar. Li nista' nitfaq fuq spalti u niġri bik. Li nista' nitfaq fuq spalti u niġri bik. Rajtek taqgħod titkerraħli u titla'. Forsi nqas mill-kuraġġ meta sħaqt li rajtek binti wiċċek ifakkarni f'kemm traskurajtek. Fors nibdew niċċelebraw dak li nirbħu min-nissa, nqerru tnej li ma nafu xejn u nintelqu fiż-żifna. U hekk kif Ġorġ għadalek il-kurdun, naqtaw għaddit għal-kullur u nħassu bilsa l-futur, kompli joħlom ġan, forsi fl-aħħar inqum, fejn tama kolorit aktar mill-aħmar u l-blu. Binti, għamilna straġi x'tippretendi, aħna tfal nrabbu tfal, nifmu l-konsegwenzi meta jaslu dwar il-kumpless li l-istila l-qabduk, dawk ilhom jiddu eluf ta' snin inħirġa mill-ġu friska, moħħok hemm geddumek fuq u mexxi, terġa' toħda l-wiċċek żgur biss jekk trid tilnexxi, tittammetti għadek tifla, tammetti għadek tibda u min jgħidlek ta' isek ġabġabilu doħx tibza Malta. Ġajta tixxabbat maċnut, tfatta l-arqubi u tisfen fin-nar. Li nista' nitfaq fuq spalti u niġri bik. Li nista' nitfaq fuq spalti u niġri bik. Rajtek taqgħod tannaqni u titħaq. Rajtni nixxabbat maċnut u nixtar, nitla' fuq banot subajja, nimballa sarbu